Tiadalan ta the power of Christ's resurrection. Kailangan na may prove ijay heart tayo when may sangabiliban tayo in our hearts ket ni Jesus natay ngem nagungar. Kailangan nga mo yun na dyan. Nga ni Jesus Christ ket nagungar. Ibaga tayo man, ni Jesus natay ngem nagungar. Amen. Kailangan nga may pasde kayo dyan. Nga pamati, tadi panakatay na, panag-ungal na, adati power na da jay life tayo no biliban tayo. So na mapantayo jay resurrection of Jesus Christ, the power of resurrection. Ang kitaan tayo, Matthew chapter 28 verse 1 to 15. Adalan tayo jay, or kitaan tayo jay, di panagungar ni Jesus Christ. Adam lang na jay, Mark and Luke. Pero dito ay Matthew tayong kitan. Matthew chapter 28, di pangalak, verse 1, naging gana lang di verse 15. In the end of the Sabbath, as it began to dawn, toward the first day of the week, that is Sunday, tayo di Sabbath, Saturday, na itanam ni Jesus, ngam idi parbangon, iti first day of the week, that is Sunday. Unanay day, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Tapnapan nakitan day tanam, the tomb of Jesus Christ. So idinabanda, and behold, there was a great earthquake. For the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. So ada nga talaga met ti angel. Amen. Kailangan mamati kayo nga adu ti angels of God. Nga iso ti kakadwa tayo dito'y earth. Hanyo man nga makikita, but they are here. Dada dito and sometimes mapilyo ti presence da. So, dajay, kata tinulid, dajay angel, dajay na iya, pulat, ijay ruangan ti tanam, ket nagtugaw pa ijay. So, makita yun dyan, nga, makibibiyang ti angel, kada gito'y gospel, amen. His countenance was like lightning. Talagang kasla daday lawag tikimat nga dayan. And his raiment white as snow. Makita yo, very white. Okay? Very bright. Verse 4, and for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. Gapoy dahing angel, nakita na gitay gwardiya, tapinagwardyaan lang rin tanam ni Jesus. Tanagitay parisiyo, nagitay government official, madidang agungar ni Jesus. Kasi diada ni Jesus ito'y earth, kanayon nang ibaga, nga matay ti anak ti tao, but after 3 days, or iti may katlong aldaw, agungar. Dadya di preaching na. So, dagiday nga kontra kanya na, dagi parisiyo, religious people, kaya dagi government official, handa nga bilibi dyan. Nga agungar ni Jesus, iso nga idimatay ni Jesus, pinagwardyaan da. Kinargaan da pa iti marka, daday, a cover, titanam na. Ket pinagwardyaan da, iti soldiers. Tapnohan nga pantakawin, daday disciple na di bangkay ni Jesus. Tamangan no aramidan day disciple na daday sanay baga nagungar, mas worse ti mangyari. Kung nada. Pinagwardyaan da. Pero dagijay gwardya, di nagparang di angel, talaga nga na-shake da. Ket kaslada natay. Nabaliktad day day, sigurado. Okay? Natumba na, kaslada natay. Iso nga, kailan magkita tayo na yan? Inibiyag tayo tata. Amen? Nga we have an angel. Dati ka kadwa tayo mat.
Amen? Pero resurrection of Christ. Kahit kung ipakita dyan. And the angel answered and said unto the woman, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. Amok kaberbero kanyo ni Jesus, nga nailan sa ijay cross, wano jay Jesus, nga natay. He is not here. Awanan dito'y tanam, for He is risen. Amen? Anya di mensahe the angel, awanan ni Jesus dito'y tanam, tanagungaran. Even the angel, amuda nga ni Jesus, nag-resurrect. Amen. Kailangan mo't nga amuyo, nga ni Jesus nag-resurrect. Tanya nga iti binilibyo, nuhan nyo nga amwen, can biliban na ito'y. Una na, for He is risen, as He said, Come, see the place where the Lord lay. Umay kayo takitaan nyo, dahil nakaimasayagan ti Apo, una na dyan. And go quickly, and tell His disciples that He is risen from the dead. And behold, He goeth before you into Galilee. There shall ye see Him. Lo, I have told you. Kuna di angel. Kayo kitaan dyan ay masayaga na. Ket mapan kayo, nga dagos, ket ibagayo day disciple na nga lagungaran. Amen? Rabahaya. Iso nga kailangan, amuyo ni Jesus nga lagungar, iti biyagyo, baling nga powerful, iti biyagyo as a believer. Namuyo nga ni Jesus nga talaga nga dakada kayo ket nagungar kin patay. Ket power di panagungar na ket isu di power ti biagyo, ite kayo ngagbaling nga powerful. Namnuhan nyo nga muli ay awan nanatay di pamatiyo. Nuha nga nagungar ni Jesus Christ di pamatiyo, nanatay di faith you. Tagbalin lang nga powerful dahil nga gospel no nagungar jay Jesus you. Palakpak ni Lord. Iso nga kailan makita yun yan. So, and they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring His disciples word. Talaga nga nagtaray lang na panang ipadamag nga ni Jesus ket nagungaren. And as they went to tell His disciples, behold, Jesus met them. Hindi mapanda nga panay paramag, kadagi na disciple ni Jesus nga nagungaran ni Jesus nga mismo tinang sabat kanakwada. Hindi mo makita nga talagang nagungar ni Jesus. Mabaling ako nayo, when mat kami pastor na, bayag matitang, amo tayo nga nagungar ni Jesus, amuyo, oray amom nga nagungar ni Jesus, iti panunot mo, no hamo nga mo, iti power na, iti panagungar na, iti heart mo, that is powerless. Amuyo oray ni Satanas, amo na nga nagungar ni Jesus. Pero hangag change siya life na. So nga do di makamo nga ni Jesus nagungar, ijay ngiwat na, iti panunot na, but they do not know in their heart, they do not know in their lives the message of it. So, dahil kahit kung ay saksak ka na kayo. Okay, so, minute ni Jesus, sinabat ni Jesus, isuda, saying, all hail, kunanay jay, and they came and held Him by the feet and worship Him. So, talaga nga napruban dagitoy nga bababae nga ni Jesus nag-resurrect. Then said Jesus unto them, be not afraid, go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Ibagayo, kalagay disciple ko, mapanday yung Galilee. Diyan makita na kiyan. Verse 11, now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priest all the things that were done. So makita yun dahil, dadya matsusoldado, nga naplat, idinakita na the angel, nga kaslata na tayo, napandamat na nag-report, kadagin papadi. Napandayin baga, di talaga nga nangyari. Okay? Verse 11 na. Verse 12, and when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,
Sino they give large money? Dagiday priest. And dagiday government official. Tinangdanan da. Or, inaput na diyang iwat dagiday soldier because of money. Well, minsan money, bribery, at puto na tingiwat. So, mararami na ta. Yeah? Because of money, ado tinapot tingiwat na around the world. Andang ibagat ti truth. Hindi mararamit kas di ko nakaruden. Kanang ko'y bagbaga. Hindi mararamit at ta, pakana, dagiday babaklang iti the whole world. Kaya isuti mga aramit, karag ito yung mangyari, tiyagda mga panuwen. Kat ado tinapot tingiwat na. Po politician, do doktor, kinda dumapay. Pero adamat piman, tihangan na apot tingiwat na. Tadala tati, anak ni Apo Diyos. Amen. Ngam na ito ti grabe nito kaya't lang i-deny nga ni Jesus nag-resurrect. And this is not human will. This is Satan's craftiness. Nag-work kadagidjay nga religious people at the time can government officials nga ni Satan, the spirit of the devil is there trying to deny the resurrection of Christ. Nausar lang piman dagidjay nga tattao, but the spirit is there. The spirit, or there is a spirit behind. Kanang ko'y bagbaga aming amang mangyari to'y lubong, iti physical realm, ket naggapu ti spiritual power. Ada ti spiritual backup. Dagiti amin nga mangyari dito'y earth. Ta amin nga maiparparang naggapu ti spiritual realm. Ora ito pa'y ti tao no naunget, there is a spirit behind. Adas na ungot ng spirit nga nagpapaubakan niya na ulo inside. So you need to overcome. You need to be delivered. Amen! So na gito, kaya't nang i-deny, kaya't nang ilumang. Nagito yung karog na susoldado nga rin ito. Permi lang ito yung soldier. Nakplat na lang nga roden, di nagparang the angel. Inala na pala niyo kwarta kat in-deny na nga talaga nagungar ni Jesus. Kasi no sika kumadayay kat ko na mo, imposible nga i-deny ko pa lang, oray siguro manong 1,000, itila ka niya, manong 1,000,000 kat awan ta talaga naplatak tubay. Talaga nga nagungar ni rumwar nga talaga ni Jesus. Awan handak nga baybayadan ti kwarta, talaga nagungar ni Jesus. Kung ano ko ma, pero talaga nga napigsamat ti bribery, ti aput tingiwat. So, imang mangyari ito'y lubong. So, kailangan ka na tayo. Ang tayo nga i-deny. Nagungar nga talaga ni Jesus. Hallelujah! No saan nga nagungar ni Jesus, aming nga pamati tayo kanya na is useless nga kuna ni Paul. Kenda kamin ti kamamalian nga tao dito'y lubong kunanin ni Paul nohan nga nagungar ni Jesus. Mabasa yun chapter 15 iti Corinthians. Nohan nga talaga nga nagungar ni Jesus, awan serserbi ti preaching me. So nga kunana talaga nga nagungar. The evidence nga nagungar is the signs and wonders and miracles nga aramida na tiyagyaman. Hey, amen! Nagungar nga talaga ni Jesus. Iso nga dyan mamati kanya na agungar ng tumot nga mapan dyan na panana after his resurrection. Wow! Harabasyaka. So magita tayo dyan. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers. Tadya the soldier nga pa nag-report. Iyan nakita ra kinang nangyari. Saying, anyatin bagada ka nakuha na pinamulmulan da iso na ti kwarta. Ang kayong pamulmulan ti kwarta dito Amen, because we are rich. We do not need bribery here.
Amen? Hallelujah. Amen? Saying, ibagayo, kunada. His disciples came by night and stole him away while we slept. Ibagayo, nga di disciple na yun, may dadirabi kat tinakaw da di bangkay na Jesus, di maturog kami. Kunayo, kunada. Yung surwan na pa isuratin niluluko. Dagito'y magka-soldier, talaga dagito'y kaslano, adda ako maijay kat, kala ko na akong bakas si kakay jay soldier. no siyak mo masak, yamat dagito'y kasla kasi nga, abay nga no, baka no siya nga tiyaday dito, si kajay soldado. So, nagrigat na di ko na, no siyak lang tiyada ta, ada nga di kasday tayo ini. Oray siyak, ada ti kasday ko. No siyak na ta, ang ko awaton na ita kwarta. Nakita ka lang nga ron nga nagungar, ada di angel pa nga kuwang, kaslaak lang nga ron na tayo nga naplat ijayan. Inak pa lang alalaan, kung kurak ka dyan nga, sak mo lang agpanunot. Narigat ti agkasay, praise ka ta na itama aktat nga panungon. Kasi, amen? Uray no hanga si ka, soldier nga na ito, baka si ka palang dyan ng duyok nga ito bakrang na. So nga narigat, agpasalamat ka kitino, nabunagin ka, salamat na lalawagan ka. Amen! Praise the Lord! Ngayon kasi, iso nga, kanya tinaramid lang. Verse 14, and if this come to the governor's ears, kunan dagitoy, nga priest, kaya nag-i-elder, we will persuade him and secure you. Da kami ti bahala no madamag ni governor na ito'y. Amen? Kasi delikado da no, nakalibas ni Jesus, no, ibagada nga, ada nangala jay bangkay, isudat kinkargo ijay, accountable ijay, possible nga patayon da isuda, apay nga, anyo bilantayan. So ako na no, madamag ni governor na ito'y, bahala kami, da kami bahala ka na kayo. So akas sa timang mangyari no maminsan, dito'y lubong, and even, ijay, o nagti-church. So because of money, adutihaan nga mag-i-preach the truth. Pero kailangan nga i-preach tayo, Jesus is alive today. Amen! He rose from the dead. Nagungar manipod kanipatay. Iso nga jay Jesus tayo, He is alive today. Iso nga gaputan nagungar. Ang balin natin may kikaada ka na tayo. Iso nga iso na diag parparang karagiti Muslim. Nagparang kini Paul iti dalan iti Damascus because he is alive. Nagparang karagiti disciples. Okay, so ituloy tayo. So kasi, iso nga inlimod na, so they took the money. Dagiti nga soldier, nalada de kwarta. And then as they were took, inaramid na dyan suno dagiday nga priest can elders kadakwada. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. So, kitaan nyo, ingana data, idin-deny, even the Jew, tapin natin na dagiday priest, kinday soldier. Isong orin na tati Hudyo, ti amudaha nga nagungar ni Jesus nga taga Nazareth, nga ibagbagada nga anak ni Jose ken ni Mary. That's the reason nga ti Juhan nga believe ken ni Jesus. Tapinati na na day nga ulbud, nga report dagiti soldier. Isong ado, iti Israelites, Hudyo, nga saan nga mamati, nga nagungar ni Jesus. But one day, umay iso nga nga nakasakay ti kabayo as a warrior king. Sadan to mamati into no second coming. Iso nga iti first nga iay na, handa nga binilid, ingana data. Agururay da pa lang, no sino di Messiah nga mangisave kadakwada nga King of the Jews. Handa nga mo nga isun in may nga nagungar because of this report. Isu nga ado ti tao nga haan nga believe nga nagungar ni Jesus. Because kayat ni Satan nga i-deny nga ni Jesus Christ nga taga Nazareth ket nagungar.
That's the works of the devil. So kayat nang i-deny even in your mind. Kaya't nangahan nyo nga muan nga nagungar ni Kristo manipod ken paway. So nga kailangan tayo nga i-preach nga ni Jesus nagungar. Ni Jesus, He's alive today. Iso nga kaya natin makikada kada tayo as individual. Why? Dinapanso na jay heaven, bin maba, jay spirit na nga iso ti sumsumrak kaditi amin nga mabonagin nga mga accept kanya na. Urabasyaka. Iso nga I have the resurrected spirit of Christ today as a born again believer. Iso nga makita yung ay dindinay na ito, dindinay ni Satan because ito'y nga naabak. Dito'y nga work, jay power ni Jesus no mabilib nga ni Jesus nagungar. So nga tihan nga magbilib nga nagungar ni Kristo awan serbi ti pamati na. Tawan serbi jay cross. Power ti cross no hanga nagungar ni Jesus. Awan ti serbi jay blood na no hanga nagungar. Idi nagungar nag-effect amin dagitay. Palakpak ni Jesus. So, inaccept na di kwarta. Kat iso tapan din padamag iso nga aduti, kastay palang di pamati na data. Nga ni Jesus saan nga nagungar. Handamot nga ron nga ibaga, nangi panan nga ron jay disciple na nga, nangi punpunan da. Iso nga lagi jay. So, makita yu jay, nga nagungar nga talaga ni Kristo. Ngam apay nga dadag iti mga report nga hanagungar dajay pakana dagijay priest ken elders ken jay soldier dagijay. Amen. Okay na. So now, na-prove tayo dyan nga nagungar ni Jesus. Nga madaday mangidin-deny. Ngam haan nga jay soldier ipabasol mi jay adati spirit behind. The devil, nga na data, kayat ti devil, nga aputan, ti panakaawat ti tao, iti power ti resurrection of Christ. So nga kailangan, nga da kami nga preacher, i-preach me, nga nagungar ni Jesus. Yes, amen. So now, mabanda you the next. We need to experience the power of Christ's resurrection. But before that, kailangan nga may prove tayo ba nga ni Jesus after His resurrection, He appeared to His disciples. Nabasa tayo nila dumay dayan. But mapanta yun niya, Acts 1 verse 3. Nagparang ni Jesus after His resurrection. Acts 1 verse 3. Nagparang ka na disciple na. And then nagparang pa kini Paul, in Damascus. Amen. Hallelujah. Okay, Acts 1:3. To whom also He showed Himself alive after His passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Tinaduma, NLT, during the 40 days after His crucifixion, He appeared to the apostles from time to time. And He proved to them in many ways that He was actually alive. And He talked to them about the kingdom of God. The infallible proof. Nga proofs. Kat nasa when. Nga trustworthy. Kapag talkan, saan nga mabalin nga agkamali. Amen? Naday, pinanuknukan ni Jesus. Nga nagungar isuna. Because after His resurrection, nagparang nakitong-tungtong karang disciple na iti 40 days. Iti manan, iti ulawan manan ni Satanas, ita tao dito'y
Kailangan nyo mother aramido na kadagit at tao. Celebrate na ti Thanksgiving ti 40 days di minatay da. Diyan mo namanan, isungag po 40 days na. Ngamhanga na dyan, di purpose ni Jesus. Ulit man na, di minatay yung hanga nagungar. Na ipupunpon ni Jesus, ni Romwal ijay tanam, sa nagparang ti 40 days. Sungahan yung ako na kaya minatay yung anatay, agyan di karalwana dito iti 40 days. Sa bali ni Jesus, sa nagungar physically. Di minatay yun na ipupunpon. Isungay pervert manan ni Satan na jay, tapnusan lang sukimaten, nga apay nga nagparang ni Jesus ti 40 days. After His resurrection, to prove that He is alive. Amen. So, ano itong tungtong isuna, 40 days. Di minatayo pa, basta na tayo, niskutan dan, ninpanda di kay pananan. Awan nga agyan dito, iti 40 days. Amen. Ura ba siya ka? Madi nga rutek po 40 days. Hangko ibagbaga nga madi. Ngamaan nyo iba't batay. Ijay after the resurrection of Christ. Amen. Hantayo ka di nga kwa. Mamasirip tayo. Agmasirip tayo kani Jesus. Hantayo paluko-luko kini Satanas. Iso nga after the minatay mo kat agpasalamat ka, iti 1 day, 3 days, 9, 1 no, 10, 1 no, 30, 1 no, 1 year, 1 no, mano, adaking kariyay. Pero han mo ipadpada di minatay mo kini Jesus. Palakpak kini Lord. Because ni Jesus, dinagpalang pakita na di sarili na He's alive. Improve na riyay. Amen. One thing more, ado di minsay na dyan. Because amuna, nga after His death, tayo dinatay suna, ado tinag-back out kanya na. O 120 tinabati, kagpipray. Now, di may sakit na sa wali ay, kalpasan di papatay na, 50 days, kalpasan di papatay na almighty great harvest. So kailangan may pakita. So 40 days nagparang the 40 days na pani the heaven, after 10 days in mighty day of Pentecost nga naibuhos the power of God here on earth. Nga mamok nga kailangan nyo ti seminar no day teaching ko kana kayo. So now tapno may simplify. The tuwing resurrection of Christ, apay nga nagparparang to encourage His people. His disciples, because adon tinaupay kalakwala, idinatay. Even Peter, nagsublidan, nagkalap, idinatay ni Jesus. Pero, nagparang manan ni Jesus Christ kalakwala after. Chay manan nga na-revive ni Peter. Amen! So nga di power ti resurrection, maawatang mga nag-resurrect, iyag na ti revival. Palakpakan ni Apo Diyos. So, 40 days nga nagparparang ni Jesus karagay disciple na after His resurrection. Next, hanakon nga 20 verses na tapno, makita tayo, dagdidado mga very important nga message. Ini panag-ungar ni Jesus. Ini nagungar ni Jesus, He conquered hell and grave. Ti power, ti panag-ungar ni Jesus, He conquered hell and grave. Amen. Dahito da kayat nga ma-experience ni Paul, kakunana kayat ko nga ma-experience the resurrection power of Christ. Amen? Okay. So, ano ni power? Dagasan tayo man pa diyan. Philippians 3 verse 10. Read verse 9. And be found in Him, not having mine own righteousness,
which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Verse 10, that I may know Him. Tapno mamamok isuna ni Jesus, in the power of His resurrection. Yes. That I may know Him. Tapno mamamok ni Jesus, can jay power ti resurrection na. Kaya kayat ni Paul nga muan ni Jesus. Can jay power ti resurrection na. Because a power ti resurrection na very powerful. Amen. NLT, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. Hallelujah. Amo yun nung makita yun ay, may baga-baga dito yung Bible. Nga na power nga adda, kani Kristo nilagungar ken patay, so di adda kadagiti Christian. Iso di spirit, nga nakalat tayo. Kaya natin mang pagungar tinatay. Iso nga baga ni Jesus, kayo i-preach the kingdom, heal the sick, cleanse the lepers, cast out demons, raise the dead. Apa nga the power tayo nga pagungar tinatay because nang pagungar kini Kristo ken patay nga spirit iso di nagbabalay ka na tayo. Absorb yun na dyan. Gana nga biliban nyo kat aminin nyo. So nga siya, bagbagak, di sarili, I am a spirit-filled man. I am anointed. I have the spirit that raised Jesus Christ from the dead. That's the power of His resurrection. Oh, hallelujah. Ado gamin di kwa, kaspargan ni Jesus, nagunga ni Jesus, nagtukaw ti makanawan ti Ama, kini Kristo lang kadakwa na liyay. Handa nga amo, may baga-baga, nga amin nga naramid ni Jesus, that's not for Him, that is for us. That is for our benefits. That is for our advantage. That tayo tin trabaho ana. Isu nga doon may bagan ni Jesus powerful, but isu na handa makita nga they are powerful because they do not know the message of His resurrection. But ni Paul amuna riyay. Kaya matikayat ko nga amwen. Kaya kayat ko nga ipakaamo kada kayo. Nung nalaing kayo nga absorb, ken mangan kada gitoy nga kaan kayo nga kaan, da kayo tag benefit. Teko na ni Bahadyo pre. Nag-exhort na, ag-meditate na, nag-presak ag-meditate, that is for you. Amen. Woo! Makita yo ko ba, nga ti power yung biyagyo, ka ti power nga ng pagungar ka ni Kristo manipod ken patay. So, we need to know Him and to experience or to know the power of His resurrection. Hallelujah. Dahil dati kailangan tayo tatanga time ti Antichrist. Kailangan amom no anya nga power ti adaking ka. Tapnuhan ka mabutang iti physical death. Tawan ti makapatay king ka nuhan nga alaw ni Lord. Ura niya nga demonyo handa kang mapatay. Nuhan mo nga chimpo. At dati mas shortcut, kaputawan ang muna ti Word of God. But if you know the Word of God, nga mum, di biyag mo ka ni Jesus, awan ti maka-shortcut ken ka. Mangyari lang, di including ni Apo Diyos. Hallelujah! So ano maawatan nyo na ito awan ti butang nyo ti COVID, awan ti butang nyo karagitang aramidan ti enemy, and then saan ka mabutang ti physical death because you have life, you have Jesus as your life. Amoy di bang butang ti enemy ti physical. So agapo ti butang na ti physical. May saan, isuda ni Satan, tamabutang dan niya mangyari di physical because they do not know who God is. Ngamnamom, no sino jay Diyos, jay Spirit of God na nagbabalay, tinay ito yung physical body, fear not!
For He is your shield. He is your life. No one could kill you. Nuhan nga ilaw ni Lord. Kita nyo ni Hope? Kuna ni Apo Diyos, di mo patpatayon. Iso nga oray ginadlikadil na nga kaya nga patayon because limitado ka lang dita gadil. Kita nyo na dyan. Oray kayat na nga patayon, anda mapangay because in preserve ni Lord. So nga in preserve ni Lord laeng ti makadecide. Palakpak kina Apo Diyos. So you need to believe. Hallelujah. Woo! So you need to know and experience the power of His resurrection. Because when He rose from the dead, He conquered hell and He conquered the grave. Acts chapter 2 verse 31. Oh, amen? Hallelujah. Ibaga tayo man, ada kanya tinagungar ng Spirit of Christ. Tinagungar ng Spirit of Christ is in my spirit, in my soul, in my body, in my bones. So tinagbabalang nga ng conquer kini Satan, ng patay di Adamic nature, ng conquer ti sin, ng conquer ti grave, ng conquer ti hell, ng conquer ti devil. So if I have that spirit nga nagungar ken patay, I have overcome the world by His Spirit that is within me. That is within you. Namamisan kami, example ko dyan sarili, confess ko dyan faith ko. Namamisan na kayong umay dito, siyak ti bilbiliban nyo. Namamisan, pero saan nga kasjay, tibagbaki dyan ni Jesus ti biliban nyo, nga da kanyak. Aminin nyo mat, nga da ka na kayo. Nuhan nyo na receive, then receive. Patyon nyo, and then accept nyo, come into my heart, Jesus. Nuhan kayo pa yung na born again. Nung kadikitin na born again, you need to experience that power. So na ikan confess ko, day faith ko, hanga siyak ti biliban nyo. Di binilib ko ti biliban nyo. So no minsan, umay kayo pakaralag, gaputi magbaga, I am anointed. I am Spirit-filled. I have the Spirit that raised Jesus from the dead. Nung kunakiday ni Jesus, ti biliban nyo, hanga siyak. Because once, nga siyak ti biliban nyo, hanga agwert ti power, because agwert ti power no ni Jesus ti binilib mo. Palakpak ni Jesus. Ibagbagak lang daday, ta isuti kaskastak, ta isuti kastayo. Hallelujah! Hingga nang agrema, nga maging totoo, ijay inner consciousness you. Oh, hallelujah. Acts chapter 2 verse 31, he's saying this before he speak of the resurrection of Christ. Ni David na ito, ijay sang, nga nakita ni David ti mangyari kay ni Jesus. Nga kunana ijay, so nga natin di prophecy ni David. He's saying this before he speak of the resurrection of Christ, that his soul, the soul of Christ, was not left in hell. Kaya kararwa ni Kristo, hanga nag-iyan ija impyerno forever. Neither his flesh, that is his body, did see corruption. Haan nga narunot ijay tanam. Duwariyay his soul in his body. Jay body na isudyada jay tanam ni Joseph Arimathea. Jay soul na napan ijay hell after his death. Kaspargang kumano natay na itanam di kalman aday so na jay impyerno. Amen. Jay soul na napan ijay. Ado ti sang namang bilib ijay. Ada mamati nga napan ni Jesus ijay hell. Jay spirit na, jay soul na.
Naman, dito magpagati Bible. Lapan ni jay hell. Amen. Kung na may isang nag-question ka lang, apay nga napan ni Jesus si Jane Pierno kat huli mat isuna, na santuan isuna, you do not know the gospel. Kung na kanya na because, idada ni Jesus ijay cross, my God, why hast thou forsaken me? Anyo pa'y gayang mamuti meaning, message, jay 7 last words of Christ. Kung na kanya na ijay, why? Ibasbasa na dajay every Semana Santa iday church na handang mo dyan, my God, why hast thou forsaken me? So kung na naapay nga napan ni Jesus Christ si Jane Pierno kat nasantuan mo isuna, handang mo nga iday cross na tay isuna spiritually na separate iti ama because of the sin of the world. Dapo din babaklay na nga basol, kailangan nga mapan ije impyerno. Tayo amin jay basol tayo nga mapan kumada impyerno, inala na amin. Iso nga jay basol tayo tinangipan kanya na ije hell. Kailangan makita yun na jay. Natay iso na spiritually jay cross because of our sin. Tapno bayada na jay patay nga natawi tayo kiniadan nga nai-separate iti ama. So nga kaslak na tayo jay, my God, why hast thou forsaken me? So nabaybayan, so na jay cross because of our sin. Iso nga din babaklay na jay kat natay, kailangan mapan ijay impyerno. Tabayada na jay impyerno for us. Tasaan nga nalpas ti bayad ti basol ijay cross. Kailangan nga mapan di impyerno, tabayada na ti impyerno for us. Iso nga din napan, iso na ijay hell. After 3 days ni rumwar. Haan nga na-control the Satan. Handa nga na ibalod ijay hell. After nga binayada na, jay sin tayo ijay hell. Iti may katlong aldaw. Kinongker na ni Satan. Amen? Anya tilaban hanga din nanugan. Tilaban di panang bayad na ijay impyerno for us. Iti nagsuffer iso na ijay, nangabak iso na ijay. Amen? Ket dinangabak iso na after 3 days nga laban. The power of God, inala na iso na ijay hell. The Spirit of God, inala na ni Jesus, the Spirit of Christ ijay hell, the soul of Christ ijay hell. Pinagungar na ijay. Ket adda dagiti demonyo ijay nga nagbubuya, kaslada jay soldier nga naplat. Nasyak did the whole kingdom of hell because of his resurrection. Satan was shocked. All demon spirits was shocked. Because ni Jesus nag-resurrect ni rumwar ijay hell. Iso nga ti impyerno kadagiti believer handang mapan ijay because bayad na. Nabayadan ng ti impyerno for you. That's the reason nga hantayong mapan ijay. Taadan din ang conquer iti hell. Kat saan lang nga nabayadan din impyerno, even ni Satan can amin nga demon spirit na shock na. Iso nga no amu tayo the power the resurrection of Christ, masyak ni Satan ita life mo siya. Timang shock kaniya na mas tao nga dyan naggapo dyan impyerno nga spirit adaking ka. That's the reason nga no in the spirit ka nga tumakder, in the mighty name of Jesus, the devil will obey you because of that spirit that is within you.
Hanakabutang tilasag mo. Hanakabutang da tamatam ngagmulagat. Hanakabutang tamasel. Hanakabutang uray nakutong ka, uray katrisista ka, hanakabutang tipaltog, tikabutang na the Spirit of Christ, nga nagapuy da hell, nga adaking ka. Hallelujah! Tadajay nga Spirit of Christ yun ang conquer ti hell. Awan di makakonquer ti hell no awan kanya the Spirit of Christ nga nagapuy dyan. But praise God nga di na born again tayo, nagbibingayan tayo the Spirit na nga nagungar ken patay, nakipagungar tayo. Hallelujah! And the grave, his body hanga nagdecay, hanga narunot ijay grave. That's the reason nga jay bagita yung to nga matay, hanga kaya nga i-hold iti earth, ti dirt, adan to time nga magkaroon tayo ti heavenly body. But now, nga hanpay nga dito di glorified body, pero tinagbabalayan dito'y jay nag-resurrect nga power, it is Spirit of Christ. Iso nga oray hanpay nga nagbalinda ito nga glorified body. This is now holy and righteous, separated from death. Hanan nga igen ti patay da ito'y because life is in this body. Palakpakin ni Lord. Hallelujah! So our spirit, soul, and body was dead or is dead from Adamic nature, dead from Satan, from the kingdom of darkness, dead from the world, dead from sin, dead from sickness and diseases. Kaya sa wanti dead, no connection, separated. Hallelujah. So my body is dead from Adamic nature, but connected to the second Adam, Jesus Christ, who is alive forevermore. That's the power. That's your life as a born again. Oh. Nuhaan nyo ay meditate na ito. So nga siyak pa, meditate ko. Yes, I have. The Spirit of Christ nga nagapuy di impyerno, iso di Spirit ko nga born again, iso nga nagbalina ka anak ti Diyos, ta anak ni Hapo Diyos iso na. Separated from Adamic nature. So nga wana kung di Adamic nature, ada kung di second Adam nga ni Jesus. Separated from the world, but connected in heaven. Separated from the spirit of Satan, but connected to the Spirit of God. Dahil aditi kaskastak every day of my life. Iso nga agrimrema digday, di ko mauawhatan. Narito'y bagik. Kat awan bibiyang ti sakit dito'y earth, because I am now dead from sickness and diseases, but connected to the health of God, the living God. Kasjay ti biagyo, halang asyak tinangaramida na jay, patisi ka, if you believe, no magkaroon ka ti revelation, that's your life now. Amen? Iso nga ti patay, hanan nga control na ito'y, controlan ni Jesus, because this is His body in bones. Ephesians 5:30, kanain tayo may bagbaga na yan. Apa nga nagbalin nga body and bones ni Jesus ito'y because of His Spirit nga nagbabalay in your bones and in your body. So, very important yung message kay Sursuro kada kayo. Nga dinawat tayo ni Jesus, nagbibingayan tayo dyan Spirit na nga may maysa. Ngayon, example na yung tinapay nga may maysa nga nagbibingayan na giti apostol. The same, the Spirit na nga may maysa nga nagungar ken patay, sino man nga mang-awat, adati aggapuy the Spirit na asan nga mapan ijay. Adamanan mang-awat, adamanan rimapan. So tinagbibingayan tayo nga may maysa nga Spirit, the Spirit of Christ sa asan.
So agaputa naawat tayo amin na diyang Spirit, nagbalin tayo mat nga sons and daughters of God by His Spirit. Di sinumrak dito'y apan na pinatay jay Adamic sinful nature ita inside. Sinukatana jay Spirit mo tiniyu. So nagbalin ka new creation in Christ. New man. Brand new spirit. That the sinful nature ng spirit nga natawid mo kinalan is dead. The spirit ni Kristo iti biyag na tagalangit. So you are dead from Adamic nature, but you are alive in Christ, the second Adam. Kaya kung naisipan ay kaya, awan bibiyang na. Because awan relasyon yun. Awan koneksyon yun. Nag-break kayon. Nabalukan kanya na. So nga nakiasawa ka kini Jesus. Woo! Nagita ti mensahe ka lang makita o nagito ti message si gospel hanga under the law. Iso nga na-conquer ti hell in your life. Satan is defeated because of Christ. And your body. For we are members of His body and of His flesh and bones. Hallelujah. So nga dito lang mo kinlasag mo. Balay the Spirit of Christ nga Son of God. Iso nga dadi bagim na iraman nga Son of God. Bagi ti Son of God. Bagi ti health. Bagi ti tagalangit. Bagi nga righteous and holy. Separated from sin. Ano pa sinunod? Kabutang ni Satan. Iso nga ilimlimod na dagito yung mensahe. So kita nyo ti mensahe ti churches. Napan na pinerba per birth. Tapno handa ngay preach ta gitoy. But thank God, ngayon reveal na kada tayo na ito'y palakpak ka ni Jesus. Hallelujah! He conquered hell and grave. He conquered the devil. The kingdom of darkness was shocked because the kingdom ni Satan tatati position na or ti ayan na data, ijay hell. Dati nga angel, pero nagbaso na ipababa, di kababaan nga saad. Lower than worm. Nabababa kay sa tutuwing. Earthworm. Dati ito kinagpaypay sunod, matang ti Diyos. But, kada tayo ni Jesus, nagkipag-resurrect tayo, pinagtugaw na tayo ti makanawan na. Na tayo tinay-promote, na-demote ni Satan. Pinagungar na tayo ang ikuyog kanya na, and then nakipagtugaw with the right hand of the Father. The Spirit, nga daka na tayo ang Spirit of Christ, nakatugaw with the right hand of God's authority. So nga the authority of Christ as a Son, nga nakatugaw with the makanawan ti Ama, that's the authority of believers. Nung makita nyo lang na dyan, kabutang na kayo ni Satanas. Nung agtugaw kayo, iti tugaw yo kini Jesus. Amen! Dagijay di powerful nga faith. Dati hanga mabutang ti COVID. Oh, Rabashaka. Hallelujah. Because the COVID, nga under the kingdom ni Satan, under the life of Christ. Yes, amen. Hallelujah. Mangyari lang da dyan, nga may reveal ka na kayo, no? Absorb nyo every day and night, nga meditate. Yes, Lord, I accept, I believe. O sa rin nyo, the BRM, nga formula, how to receive the word. So nga, I believe, I have your spirit, nga naggapuy da hell. Isu nga the power of my spirit kinongkar na ti hell. No anya ti power the spirit mo nga nag-resurrect, the same power you born again nga spirit ko. Dagiti ti meditation ko.
No damuhan ko mawawatan in my mind, but the more nga i-meditate ko, the more nga may reveal. Isumatli ka sa'yo, suro-suro ka na kayo. Numalpas kami na ito yung agimong kayo nga dagos nga. Kumkumpurmi, titurturungan. Ken panpanunutan, ag-meditate kayo gamin. In kayo matagtugaw basit, niya din ba ka ni Pastor? Kasi Spirit of Christ nga nagungar ken patang nga ng conquer in pirlo iso di Spirit ko. Oh Lord. Kitaan nyo kami di persikulo nga inted ko. Hanga, si Pastor pa'y imande. Gamsakan pa'y magayam amo. Ni Satan tinang ibagaking kadita. Because uray wan adal na if you believe, may reveal ken ka. Palakpak ken ni Jesus. And the next, hallelujah! Next, nga power na redeem. Iti nag-resurrect iso na kinpatay, he became begotten Son of God. Yes, nagbalin iso na. He became begotten Son of God. Nagbalin iso na nga begotten. Pinutot ni Apo Diyos manan iso na. Di ba dati nga anak na isunay as a word? Apay nga nagbalin manan nga bigatan. Acts 13 verse 33. Ti power of the resurrection na di nag-resurrect, pinutot ti Diyos isuna. Ti bigatan, pinutot. Na-fulfill kanya na di prophecy, di salmo. God has fulfilled the same unto us, their children, and that He has raised up Jesus again, as it is also written in the second Psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee. Natin makita yun dyan nga na-fulfill nga prophecy. Idinagungan ni Kristo, di pinagungan na ni Kristo manipod ken patay, na fulfill the prophecy di salmo, tatangaal daw, pinutot ka. Ulitak man na namin nga nangyari ken ni Kristo di gospel, that's for you. Inaramid na rin for you. So nung kitaan tayo nga, nagbalin iso na nga bigatan, di pinagungar ni Apo Diyos, sinag-resurrect iso na, ijay nga nagbalin nga bigatan Son of God. Yes. Mabaling ako na yun. Di ba bigatan, di na ibaon? Kanang ko nga nag-ibagbaga, yes, anak ti Diyos iso na, hindi pa lang adpunganay, adan jay anak, the Word was with God from the beginning. And the Word was made flesh and dwelt among us. Ket indikliran ni Father God, this is my beloved Son, whom I am well pleased. Ijay river of Jordan. So anak isuna nga dati, hanga din ay anak kini Maria, idi ada palang isuna kay ti ama, idi punganay sa word, nga nagbaling nga lasag, anak isunan, iso nga, He sent His only begotten Son. Amen. Pero, He raised up Jesus again. Tigada sa one, He begotten Him again. He begot Him again. Amen. He was begotten again. Amen. Apay, ulitak manan ijay cross, natay iso na spiritually, physically, amen, and eternally kuma. Nangyari kanya na jay three kinds of death. Spiritual death, na isina iti amang, natay physically, jay soul na, mapan kuma jay eternal punishment. Pero kinongker na iti death nga eternal. Kinongker na jay spiritual death. Kinongker na jay death of the body. No pay isuti last, ha? Mangyari dito'y numasukatanan dito iti glorified body. But iti na isalakan lang dito'y bagita ta, haanan nga kukuan ni Satan dito'y kukuan the spirit nga kinbalay.
Haanan nga temple of the devil, temple of God. Ti urayam lang di pa nakasukat na ti glorified body. But awan right ni Satan nga may kabkabil ti sakit because saan na nga balay na ito. So nga, you don't have any right kung kunam iday no umay ti pain. This is not your house. This is the house of the spirit of health today. So, come out! Kasay, ngamuray, come out! Kukunang katawan ti amom, you don't have any right. So, kailangan amog the message nga awan right na yung body because ginatangan ni Kristo na ito yung body by His blood. This is now the house and bones of Jesus. Hallelujah. Dahil ko na nga fight, the good fight of faith, amom ti faith. Amen? So, ano ti agbagbaga? Babaan ti pamatik, ano ti pamatim? Yang arot, nawan ta mom ti gospel, awan ti pamati. Ta ti pamati ti gospel. So baka ti pamatim lang inawat mo ni Kristo. Pero tutunay nga faith, adatin knowledge mo ti gospel, kani Jesus. Amen. So pinudot na dinagungar. Tay day cross na tay isunay day, na reject as asan. Na-reject isunay day cross sa son. Tapno na tayo nga reject nga tatao agbalin nga sons and daughters of God. That's His word. Amen. Romans 1 verse 4. Hallelujah. Nya power na din nag-resurrect. Nagbalin man nga begotten Son of God. Tapno amin nga mang believe ken mang accept agbalin damat nga begotten. So nga sika nubo nagin ka begotten son or daughter of God. Pinutot na ka ti Holy Ghost. So nga tatang mo ti Dios, tatang mo ti Holy Ghost. Hey yarabahaya. Dahil the power to Easter Sunday. And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by what? By the resurrection from the dead. By His resurrection from the dead. Na i-declare nga Son of God with power, with the Spirit of holiness. Iso nga dinagungar na minsan pa nga na-declare, this is my Son. Kuna ni Father God. They declare nga anak with power, with holiness. Hallelujah. Oh. So nga ako nagpipraise sa kami, no, nagpipraise, hura pa siya. I-reveal mo po Diyos, di pa nakaawat ko dito, itong danggak. Yeah. No, hang ka makaawat sa aminom, hana ka talaga makaawat, po Diyos. So, I need the Spirit, I have the Spirit of wisdom, knowledge, and understanding. Reveal this to me. Kailangan nyo ay kararag dito, hangag papatingga dito yung ulo. Amen. Praise the Lord. Amen. Kararag yun. Ingga nga kaslakan nagungar nga talaga. Di pa nagkipagtugaw, di makanawan ti Ama, right hand of His power. Ingga nga nagtutugaw ka, di pa nang riknam. Di kayan ti revelation. Hallelujah. So nga doon nagpapatinggay di ulo na di mayat man ta nagkaroon ka iti understanding in your head, but aday di your head ipaunag mo na di through accepting meditation, believing. Hallelujah. Palakpak ka na Jesus. Last part, 1 Peter chapter 1 verse 3.
we became begotten also by His resurrection. Ay, no mo mga nagungar kamat kinpatay. Nga kinongker mo ti hell. Iti hang ka mabutang ti impyerno. Hang ka mabutang kin Satan, kin aming nga demonyo. Because he is under your power by the power of Christ's resurrection. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy has begotten us again. Yes, amen. Pinutot na tayo malang, so nga bigaten tayo matlang. Yes, amen. Amo iti pututan, lalaki tagputot, ada di sperm na dyan. Yes. Isong ada di nature na dyan, no agputot. At may kabil di women, da di sperm, agbalin nga, diretso na lang, agbalin nga iso di ubing. Isong ada di nature ni amanay dyan. Dati bigaten, dati kunada nga putot. Nabi ka nasawan di putot of spring. Sa Tagalog, lahi, puli. So nga dati puli ti Diyos. Ken ka. Hirabasyaka. Ni Isaac nga putot ko, adadjay kwa kiday. Isuna dyan nagapu kanya ka sperm. Yes, yes. And then ada naala na kanya. Because tao isuna. Naala na kanyak jay nature na. Yes, amen. Kas dahi jay bigaten. Oh my God. So ako na now is according to His abundant mercy has begotten us again, born again, unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Gapude panagungar ni Kristo manipod kin patay, pinutot na kay the spirit na nga nagapoy jay hell. The spirit na nga nagbalin nga bigaten, iso tinareceive mo, iso nga bigaten kamet. Ta the spirit na nga nareceive mo bigaten, Son of God, the spirit na nga nareceive mo, iso nagbalin ka nga Son of God. King, the spirit na nga nareceive mo, iso nga you are King. Arabasyandalabahaya. Holy J Spirit na nga na-receive mo nga nagungar ken bahay, iso nga adaking kati Spirit nga holy and righteous and Christ. The Spirit na nga na-receive mo nga nang putot ken ka. Inpayat na ni Satan, so nga the Spirit mo inpayat na mat ni Satan. Dahil ko matibatsyon gamin. Dahil nakapsutak gamin, nakapsutak. Lejay ti receive mo. Yes, amen, amen. Tala di mang papigsa. Yes. Hallelujah, you need the revelation of this. Whew. Thank you, Jesus. Amen. Yes. Sino? Ti pinutot ti Diyos. Amen. Nagbalin ka nga bigatan, gapoy day spirit nga nadya. So nga nadjay tihan nga sakit nga spirit. Iso din nagbabalay in your body and bones. Gapota da diyang spirit of Christ healer, iso nga my hands is full of power to heal the sick. So I am a spirit-filled man. Anointed man. Healer by the Spirit of Christ. I am a doctor. Ngam na ibagbak mo na di, amo ka bubig sa pamati, doktor gayam na ito. Ni Jesus ibagbagak nga nangaramit kanya kakasyay. So nga ni Jesus ibiluban nyo, hangan nung umay kayo dito, katsyak ti babatyan nyo, nga mangagas ka na kayo. Jay Jesus nga na-receive ko ti healer. He is in my hand. Hallelujah. Last verse. 1 Peter chapter 3 verse 21. Ano ba malalayo dyan? Yes. Dadi dibiluban yung kini Jesus. Yes. Mga permipiman ti power ni Jesus na gungarkin patayhan mo nga musikatin ungara na. Yarabasyandalabahaya. Sika kumatagbalin nga powerful ta sikat inungara na.
Hallelujah. Woo! So nga namuya na dyan nga biyagyo, na dyan nga Spirit of Christ as begotten after His resurrection. So dyan nagtawid, ti langit kindaga. Kukuha na dyan, tapno dyan tawid na, makipagtawid ka. So ngayon workout na diyay, iso nga baknang kalata, ura chimpo ti COVID, I am rich. Yes. Te tawid mi kini Jesus, this earth. Yes. Amen! Kasjay, kasayo mang bili. Tadya biliban nyo, iso ti agwork. Hallelujah. So ano minsan lagi dito tao, no maapipipreach sa gito, masasalot ng aggressive. Into no ka kayat na ti bumaknang. Into no ka kayat na ti maagasan. Nung madama ti preaching matuturog na, malpas ko maritan ta agipatay ti ima na. Oray lugal-lugos kumat niya imak ano o mo ti binilib mo. Bilibam ni Jesus, tapna day, confirm the Holy Ghost na mailihans ka. Oray mat manuat ibagabagan ni Joprimat nga milyoner no, di ka mat sumurot. Apa yung ibagbagami nga milyoner kami? Hala nga iso na, even na me. Ayaw nga milyoner also. Because sinagungar nga Spirit ni Kristo, nga nang tawid tilang kilagay, so dahil nakibingayak nga Spirit. Iso nga may Spirit in His Spirit is one. Spirit. Apa nga is one? Kaslan na pisi na day, nabingay day Spirit ni Kristo in may kanyak day kapisi na. Iso nga agasawa kami. Yes, amen. Ay una yan. So nga we are one. My Spirit and His Spirit is one. Spirit. Take power na, my power also. His Father is my Father. His kingdom is my kingdom. His life is my life. His health is my health. One Spirit with the Lord. Arabashaka. Jadi kailangan i-receive the church. Hanga jay ay. Ay, laton pa'y tadan. Nuhan mo ang amo da ito'y, han nga laton. Kailan amom da ito'y, tapno laton pa'y tadan ng Kristo. Timabatikin ka nuhan mo amo da ito'y, ay, dajay. Awan jay laton pa'y tadan. Ang lumamam na ito ay agpaypayso, laton paydadan. Yahoo! So nga awan ti stroke, nga mang kaya, it is Spirit of Christ. Awan ti paralyze. Harabasyande. Hallelujah. Amen. The like figure whereunto even baptism that also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of anya nga baptism di maka-save, di nag-resurrecan ni Kristo in your heart and your life. You are dead from Adamic nature, but connected to Jesus, the life-giving Spirit, Adam. You are dead from the world, but you are alive in heaven. You are dead from sickness and diseases, but you are alive in health in Christ. You are dead from the kingdom of Satan, but you are alive in the kingdom of Jesus Christ. Hey, the teaching na ito. Amen. So that's the power of His resurrection. He conquered all your enemies, and He gave His Spirit, which is begotten from the dead.
Iso nga nagbalin kamot nga bigaten, nga kaskanyana. So ibilang yon, Romans 6:11, ibilang yon, ti sariliyo nga natay iti old, but nabiyag iti new life. Likewise, recon, anya ti recon? Consider, ibilang mon, count ye yourselves to be led unto sin. They did to sin, di bagbagalay day, natayak tapno sa anak kagbasol, di ka nasawan, na separate ka ti sin, iso nga anak kagbasol. Nga balbalwaliwak na jay daduma, nga ibagbaga ka, you are dead from sin. Di bagbaga ka jay new life mo, separated from sin. Natay tapnuhaan nga agbasol, tanatayan ijay old. But adan, the biyag na nga connected ijay heaven from above. The source of your life now is in heaven. Hallelujah. Amen. But alive unto God. Dead from sin, but alive unto God. Dead from Satan, from the kingdom of Satan, but alive unto Jesus. Dead from sickness and diseases and curse, but alive in health and blessing in Christ. So nga na dyan, biyag tinagungar. So nga nagungar kayon. Hallelujah. Sino tinagungar? Apa nga nagungar ka? Adaking ka the Spirit of Christ na nga nagungar. Ison dyan nagbabalay the bones and marrow and flesh. So nga the Spirit of Christ nga nagungar ken patay nga all-powerful Spirit. Ison dyan dati to your hands and your mouth, in your word, and your breath, and your skin. So da kinabutang ni Satan nga nang siyak kaniyana ijay hadis. Hallelujah. That's the reason nga no the believer nga kinamutoy agi ikis dagi jay demonyo nga tumakias tibot-butang dano cast out dagi jay. Tamakita da karuprupa da jayin may ijay pagarian tayo. Kikinulit da. Abi karuprupa na dito eh. Di ba karuprupa na dito eh. Jayin may di. Kung nanda kinamamo, kasingin na. Yes. Amen. Ading na dayta. Yan. Amen. Amon na gina demonyo day. Dayta ni ading na. Karuprupa na. Kita nyo ka dito na duma. Ito pa no, rumak kayo. Image and likeness na tayo ti Diyos. Na ibagak pa karuprupam. Hanggang so I don't know. Ha? Image and likeness na ka ni Kristo. So nga karuprupam. Iso nga no kasautam. Isumat lang Di power na rin in mighty kingdom tayo Kunada. So akalan malawagan ka iday. Karuprupa na ni Jesus. Apay adaman na ni Jai. Adaman na ni Jai. Adaman na ni Jai. Ngamda gila da duma. Ay karuprupa na ngamahan na purma. Kura ni Jai. So akalan mapurma ka nga mapurma. Nakas kaniyala. You are now healed. You are now free. You are now delivered. You are now blessed. Hallelujah! Praise God.